hanyar ulun bang suwa melihat dingigian guru hari ini. Kalau dilihat-lihat dasar bunga sekali, padahal enak tapi kayak bujang lagi. Kalau sekilas pintas kayak Arab Saudi, jakanya pian bujang ulun minta nomor HP. Dana wa dana wa dana dana wa dana wa dana dana wa dana wa dana. Sungguh senangnya pengantin terus. Dana wa dana wa dana dana wa dana wa dana dana wa dana wa dana. Sungguh senangnya pengantin terus. Dana wa dana wa dana dana wa dana. قلبي من الفرقان فرقان قام الرزق طويل عين هنا العيش بلي صبرا هنا العيش قلبي من الفرقان فرقان 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 قام الرزق يطير يا طويل عيش اللي بتبدوي على عيش بلي صبرا على عين قلبي من الفرقة فرقة فرقة فرقة. يا Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban. Kepada ibu bapak di sini tak kumpulan, nang mana buhan pian, nang belum pulihkan. Kami nang tidak lupa hari ini mau ucapakan. Ulun mewakili kakawanan berdaan, jua nang tidak lupa kami mendoakan kepada guru sirat beserta nang rombongan. Nanti tang guru wai nang hendak belikat, jadi nang lawan pian kami mendoakan mudahan guru wai pian beserta nang rombongan beserta keluarga jua anak pian mudahan pian bulik guru wai salamatan mudahan bang pian jua sabarkaan selalu panjang umur disehatkan badan sehingga bang guru wai kaina dilain waktu kawa pulang betamuan. Kami satu mat lagi jua bermadihina karena haji dunia mahampi nang bujuran ujar nang tu di rumah sudah menyiapkan makan jadi nang lawan pian bila hendak makanan ke rumah abah bakumpulan lalu nang tak lupa ulur mau ucapakan mudahan buhan pian sehat sampai retaan nang mana ada hajat mudahan dikabulkan mudahan kaina kawa berjumpa pulang lalu nang tak lupa ulun nang mau ucapin hanyar ulun bang suwa melihat dingigian guru hari ini.
ini. Kalau dilihat-lihat dasar bunga sekali, padahal enak tapi kayak bujang lagi. Kalau sekilas pintas kayak Arab Saudi, jakanya pian bujang ulun minta nomor HP. Lah nomor HP. Kada usah cemburu hati, sakadar jua ulun lawan sidin mamandage. Cuman pian jua tetap nang memiliki, lalu nang tak lupa kami mendoakan. Mudah guru pian ini rohoi rahayu beda dua tuntung pandang. Mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kita mendoakan. Mudahan Bang Guru selalu dikuatkan sehingga bini pian bulan mulut bediatan. Jadi kami matinya hari ini mana rusakan. Jadi ujar guru minta didoakan kepada bini sidin hari ini diamintakan. Tinanya tuh Bang Guru hendak kang bepada cuman rasa sukan. Jadi lawan nang bini hari ini ulun wakilkan. Nang itu guru sirat hendak bebini pulang. Bebini pulang. Ada orang bahari nang sukses lalakian tergantung doa bini. Bila doa Bang bini ini nang pertama belum dikabulkan lagi, barangai tahun ini bininya ditambahi. Lah ditambahi. Jadi kami matiin hari ini meneruskan kepada ibu bapak nang belum bolehkan. Jadi nang lawan pian ulun mau ucapkan terima kasih banyak nang mana lawan kami tadi memberi duit sewaktu kegembusan. Mudahan buhan pian rezeki dilancarkan, nang apa usaha diberi keberkahan. Cuman ulun melihat tadi nang menyawir nang betas nih Bang Hirang. Kalau dilihat-lihat nang bini sebelah kanan, pinanya saruan kada membawa anak pian. Lalu Bang hari ini kita mendoakan mudahan tuh sampian pulang betiatan. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan jadi lawan pian tempolo nang di sini kita nang berdebatan. Sudah doa doa ulun lawan pian, alangkah jua baiknya kita meninggalkan nangan. Bila ada duit banyak barangkali ditambahi akan. Ditambahi akan. Di kami batiin hari ini melanjutkan kepada ibu bapak pian sampai retaan. Nang mana Bang masih di sini tak kumpulan, baik di belakang tak lupa menyapa pian, atau nang di muka buhan pian tak kumpulan. Jadi nang tak lupa kami nang lawan guru pastinya minta doakan. Mudahan kami bertaan sehat badan, nang mana nih nang bujang mudahan lakas bebinian. Dua na guru wai ini rombongan kami banyak lagi nang bujangan. Jadi doakan kami nang mana masih bujang mudahan lakas bebinian. Amang sudah bebini mudahan bebini pulang. Bebini pulang. Jadi Bang ulun pulang melanjutakan tadi ngini residi sudah mendoakan. Mudahan ujar amang ini bebini pulang. Lalu di amang memadahi lawan pian. Amunnya lawan ijak aku naik duduk di palamitan. Lalu tak lupa pian ulun madahi. Nang ini inya ijak padahal salwa dinamai. Jadi Bang saruan ada abahnya di sini. Nang Rupiah Hirang
nah ulun mencari. Jadi ini salwa pinanya belum beleki, ditambah di higenya nang awak pina beisi, parut pina lamak kedongan nang kaya beisi. Nah beisi lalu bang kita pulang melanjutkan, kita pulang terfokus amang nang di Palembang, nang tatai pangantin nang sebelah kanan. Sidin nang hari ini kada sing kopiahan, jadi sidin benyanyi di tadi di muka banyak tak oleh sawiran, cuman lawan pian ulun memadahakan, nang ini pantas pian kami bagi sarumbung. Alah sarumbung ayo kita simpati gitu. Ada mungkin duit tasnya kebeberetan, paling ini kucing isinya saparan akan. Kok beberetan gitu. Jadi nang lawan pian kami mana rusakan, pian sudah bebini atau masih bujangan, kalau dilihat moha masih pacah di tangan. Lalu tak lupa kami mau ucapkan, ujar sudah begini mudahan begini pulang kepada guru sirat pulang di muka kami. Liwar makin hari pian tambah tak gegehi, kalau dilihat moha besar bunga sekali. Tadi wanang bini hari ini ulun kadahi, bila guru undangan lamun kawa diiringi, kalau ada bini anom di kandangan bersembunyi. Sembunyi jadi bang ulun pulang melanjut aja, amat tadi dilihat guru sirat namanya, dasar bujur pian mumai liwar tempatnya. Nah istilah kata masih hai pian kawa guru bebini dua, lalu lawan guru melanjutkan aja, gesan nang guru sirat nang ada di muka, jadi amun dilihat kenal juga barangnya. jelas tuh bang guru genalan ku berangnya, lain wan kaya hakim ini kawan kita, awaknya guru lama senjata tak halusi, karena disisit parut ke belakang sini. Jadi lawan pian nah kami memadahi, apabila awak genal senjata tak halusi, lamun inya maungkai kikira genal biji. Ada genal biji jadi bang kami pulang nang melanjutkan, alamunnya tadi hakim berang sing halusan, amun jua mahyoni lain kisah pula, guru ini mahyoni genal benar berang, saking itu genalnya kepalanya bakal luar. Lalu tak lupa ulun nang melanjuti, masalah bang berang jangan dikisah lagi, karena ada nang bujang di muka mendangari. Jadi lawan nang bujang sak ader mamadahi, saumpama pian hendak mencari laki, jangan duitnya aja laina diitihi. Itihi buku betis bila nang ini genal senjata tau genali, karena munnya duit kawa aja dicari, munnya senjata halus kawin pian rugi. Larugi jadi pang kami pulang nang melanjuti, kesan nang ini kakak nang ada di muka kami, namun to dilihat bang leh belum beleki, saumpama kaina ke rumah laki-laki, inya to ben
dedetang lawan pian mamara istilah kata masalah nang jujuran pian jangan malarang lamun selalu larang lalakian kadewene apalagi kaai contoh kaya buhan hapsi harap betumbuk kubur lawan orang mati jadi lawan pian masalah tukang duit salam bet kami kulihi cuman bangsa putih ada kisah terjadi ada kawan ulun dengarannya Bang Ina nang awak tahirangi dinya bang di kampung orang lancak menyumpahi ngapang dilenya kami kadede ma undang lagi jelas nih Bang Inal di rumah tapu sangi ujar hendak bebini duit nang kada beisi lalu inya doakan sakampungan lakas mati kipaya barang jadi kalau kami menarusakan nang gesan pangantin nang di palaminan pinanya pangantin inya hendak turunan kalau dilihat muka inya kada saberet karena malam ini pajangan kian nyaman ampe bang guring pangantin saurangan jadi saumpama nang laki kauyohan paksa kaina nang bini maurut pipian lalu maurut mangai diringgiakan jadi bang ulun pulang nang malajere gesan to pangantin di ay nang bini-bini bila kaina pian laki nang maurute lalu nang pertama pian picik didahe urut pulang aja boboy kanan pipi kiri kalau urut kegehu pulang to kaparut kapesat ka are-are turun pangguru kira-kira dua jari amunnya ma urut di situ dilelewesi bila nyata jepai karas kaya gumbili bisa-bisa nang bini kaina nang malam lalu taluka kami mana rusakan jadi nang lawan guru nang hendak bulikan beserta kawan kian nang jenggot sing bagusan kalau dilihat-lihat besar nang bujur tampan lamun sakilas pintas mahirip anggota dewan anggota dewan jadi madihin kami menarusakan kami terima kasih pulang mau ucapakan kepada tuan rumah nang sudah mengundang baik nih Mahaji nang betal lakung hirang jadi terima kasih Mahajilah lawan pian pinanya ini jua haji nang sampian karena telakung sidin pinanya nang beunyutan atau jua abang nang moha pemaskaran jadi nang lawan pian ini saberataan keluarga bepangantinan kami nang tidak lupa hari ini mendoakan mudahan Tuhan pian itu sakaluarga selalu panjang umur Tuhan pian sehat badan nang mana nang gering mudahan disehatkan mudahan Tuhan pian hajat dikabulkan dunia akhirat selamat berataan lalu kami doakan lawan kakak di palaminan nang pian nang Amira kami lihat berdua jadi nang lawan kakak nang Amira lawan HP mudahan Tuhan pian nang itu berdua nang Amira lawan kami pian panjang umur sehat setiap hari mudahan Bang pian itu lancar rezeki nang pasti mangai sidin selalu disayang laki sehingga laki pian kada sampai begini lalu hajiin kami menarusakan jadi nang terakhir ulur mau ucapakan banyak-banyak minta ampun minta rela sabarataan mungkin sampai di sini kami teman dihinat lalu nang terakhir ulur mau ucapakan assalamualaikum minta rela berataan kami bersatu suara bertahan bulik kakana jangan ada bulik ada pantun gesan pian ke aina Masya Allah